Ta berianta ni ko bocor tu jo. Ta mo. Ta silna. Masa ko tu. Dia durian dah. Ele. Siapa kerja lambi deh? Ano ko papinsin na. Lumimar ko mesti. Natap tu jembe lah te. Yo. Oh gitu. Kampay mo rin. Tama ba mi? Tama bela? Yo. Di diri siya. Iyo. Bela na. Sama manik kumarik ka din lah. Tinto pisan pa mo sa inyo. Siya. Onde tu kelengking ke pe. Bon kelengking sana tu. Mati dia. Sana kita mata kampung-kampung siste. Kayak adem. Bekas peternakan ayam mereka teh. Domingus ada kah? Ada. Baru pergi cari nih. Baru pergi cari. Tenang. Sayuran. Oh, hortikultura. Ada Siun, Ada. Pak Siung. Bagaimana kasih? Oh, dinasam lang untuk Malindo-lindo mata di lindo nih, durian. lindo durian Pulau Suso. Oh itu mariring na sambung tu mami tu ay. Sibitik. Iyo. Kalau itu orang kebijikan di sebelah raya lah ya. Ana. Ini. Tahu dah les sama aku. Tadi rutuk na. Tadi kita mau makan. Ayat tu paling yo to anak kuren tali itu belum kan disambung yo. Bibitik. Iyo. Apa? Sama itu meneram ko itu. Aku tahu berduduk aku kan deh. Juga. Udah juga. Udah. Ada pira biji? Banyak. Banyak ji. Abah beli labu di bawah tahu. Malah bu. Ngaping. Arah kemana hos? Ke hutan ini mau pergi ke kebun durian. Oh ini namanya padigogo ini pemirsa. Padibela ke bahasa Indonesia lah. Padigogo. Padigogo itu kalau bahasa Indonesia. Muluk itu. Oh nah perlu lah tu itulah. Tapi ini tu cara antisipasi di koran kan dia pano. Dibuni. Asli. Ke arah Kota Baru ini. Ada di. Kota Baru. Ada lu nak ambil biru. Di mana? Nama rombongan tu aku mio, rombongan kan bisa Satu kontainer. satu kontainer. Bapak Arab nak ambil biru dah. Lauk. Di mana ambil? Tinggal do kandang apa? Punang itu dulu. Oh, aku pun ambil ini 10 kilo. Itu nonton puluh sangalo na. Tu nalan na biu. Atau kay bang yung bala yung sulod na. Oh, natasya nasik sora rika. Tire siksi na to kay ano man dulu. Bilang na piara ka. Bio. Yo, nanti. Bapak bersama ibu lagi pergi ke kebun. Oh, dia merokok ya? Cukla. Masuk ke telepus tu posen tap din tirlalay. Ano lang. Din kumarik pisan din pa. Dono na sende. Sila. Sa wire kita din sulak biasa. Kanan kiri. Lurus. Sulak masin. Lurus. Langan. Kanan. Oh, tak asal lurus tu. Oo. Hindi hitam tu lurus ya? Iyo. Lurus. Sama itu. Kalau belum jalan ancang-ancang siapa? Siap tinggal lampiran. Dan siap lagi.
siya berani katay lalu. Public kasal. Mang kamu Ang mo katay. Ang katawan tao katay. Ah, tadi ko katay ah. Mo ko dago dole.